shukuru kwa maoni yako mema. Sisi kurionete. Kana hii tike standard yake. Ya kuyani marabati standard ndiyo. Matengera. No me imagine ya hani amuduri yoto matsa. Oh, ndiye kwa matsa. Yes. Ndiye yake ya mashati maholeru. Muduri na kewe oye rutagira wera inio yo. Ndio. Reure. Borrowing. Tonari mono horo begie borrowing. And the borrowing is going to be here for a while. It has been there since history. Tondo maita mare maigi muru de iganagia. You have at one point or the other gukomberera. We gukomberera. Ona bururi ni ukombaga. Yes. Kwani bururi ari okinyete riu ni urakomberera. Riu ta gukomba. Ni gukomberera ri. Ni gukomba oji urakombe. Ugacoka hariwe. Ugacokia thoni goti. Yes. Ukamwira riu ri. Ne andu hakuamite. Ugwika atiriri munene. Ugucoka muhuko. Yes. Muhuko. Haria ndirakwiraga ri. Yes. Hatiri haraingirana biyo. Murigo nigetha wohorwo kuria ri. Ni urenda ria njomo. Ndiarega ndina makumana. No ingiona ria njomo ri. Ndi ucio murenjuke ndi wite ri. Na ni nju ndungiaga baba itu. Niguo ta ukunjira indo ciaku ki? Cie hamwe. Na ngwethere soda. Soda. Ngwethere twaragia eko. Ngwethere ki? Soda iguru. Yes. Ga soda. Okay, no borrowing at that level. Of course, we're borrowing the formal way, the banks, circles, the forces. Yes, not microfinance. There are come out. Oh yeah, sorry. Na niguo kindu gitagwo roko borrowing. Roko borrowing ni uria turaragia muthenya ungi uria mundu athia ukombete arata. Yes. Na niguo kindu gitagwo domestic borrowing. Ni twanari uhoro wayo. Tuje tukiari uhoro wigie riu mundu ukombera mami wao mbia. No riu ri ni hari gukombera mami wanyu mbia na ni hari gukombera thoguo. Yes. Kana gukomba thoguo which is very rare. Gukomba thoguo is very rare. You see, thoguo a bank kana riri. Riria akaumagara ni akugaira indo eterera rio. Ni nyamuno ati ukombe thoguo na ukunjurire. Yes. Thoguo. You see for one. Yes. No mukombes. Yes. No nake terms ili agugwikirira ri. Yes. Mekana na accountability ili ugubatara gutamburukia. Na mbere no nginya wambie umuconvince. Yes. Beyond any reasonable doubt. Yes. Ate mbeca icio uracikira ina all the cost. Exactly. Tondu wa mbere thoguo ambaye ka kindu gitagwo riri. Ita form ino uthika muno no mwaka akire gikiro kiu nigetha arugame giturwa. Integrity. Yes. No mwaka kwa sense integrity yaku. Na tondu ni akuire. Aba calcium urenda mbia cia kunyua. Wanagi na uitagi. Yes. Na kundu guku horo cio ndigwitikiria. Yes. Na kuringana no uramukomba ri. Bisimu o muthuri ni amenya aciana cia. He mundu menya ni moyo ngimune million. Mane kuruta wira. Yes. No no ko ide gucoka na ihenya ri. There will be some systematic way of paying it back. Yes. No kwe mamenyaga oyo ni wakwa njui uyu kumune mbia ni pata potea. Yes. Ona no ore mucii. Yes. Gwicandakana ri. Ona kuri ciana imwe ukoraga riri. You see merit, deserving merit. Wakona muthenya ni uga atiriri. Ndoni handu kamwako waku karugamite kidogo. Nareke kurathire. Muthenya mbia ciambite kundindika. Ndui namo mbao ciendaga kurathwo igatigwo iguru ni ithuka. Ciarathwo ciendaga ikagitwo okay. Orio. Mbao agicirithia riwa uguo murio ni uguthie wega. Muthenya ni mbia ciagite na ndia igwo mbia noga
mweri ungi umwe kana na riu vekiri gicoka no gweka atiriri he athuri njigagira mbia angikwira ni ciake athuri njigagira mbia no tu mabati maroka aki muthenya maroka matatu mai no nyambe ngunecio twambe tuthare mbaũ iriku tuthare mbaũ ici ugite mabati magite ucoke umenye kuria gwika atia kuria kwihania yes no especially aturaragia uhoro wao aya mataumagaraga ri aya matigagwo hau ri they can never imagine in their wildest imaginations aikomba ithe actually acio meciria mona kuri maithe ri they get them through their mothers na kumera atiriri mamitaria na mzai mwana ni arandikirwo cindano no amira kuthira diplomacy yes ndwara we mwene ri ona ni huthu aume hau mahitanitie na ithe uru muno ria na mzai ri mamenya Seri ni kana ilu acoka cindano anie nditarie ndenda ukamutwara muthenya nake akiruta mbeca icio akauga atiriri ithe ti muruguo nyina njerigie icio ti muruguo na niwe gatwara mwana uriku ucio tondu tutie na ũma ũcio mwana ni eguthecwo cindano wagarogoni aria matwaraga mwana thibitari akinya mburoti agetha kana kanene nene aka inuki uyu wegoke manga yes agekire economies of scale na nĩ andũ acio mamenyaga mũno nginya wabici ĩrĩa ĩtagwo rĩrĩ he wabici ĩkoragwo thibitari-inĩ ĩtagwo atĩa ĩno mũndũ athiaga kwĩyaria gwa socio waka mamenyaga muno yes kwa hiyo mathia makauga mimi unajua sinaga hata msasi na msasi ni umuheire ki umuheire mbeca sasa hatuna kitu na mnajua mtoto amekuwa mgonjwa sasa ukisaidia sisi tutasikia msuri na niko na tutoto twingine yes and you know social worker can exempt he muhuri mako naguo waku exempt warehe biro ya pharmacy ikahurwo muhuri ucio kathi ukaneo dawa riu aka exempt ro maundu ngiriria anairwo akainuka na ehano atia ehano uguo mutanjinju akameinira yes na yo gikombera thoguo mbeca ithoguo kurehe maundu make makuamite njethera igana riri rimwe nyambe ngeheria giconoko mucie yes consider that also a gone deal thoguo ngimukombera mbeca ri directly umenye we wa contribute to the domestic development fund non-refundable DDF or it is CSR giving back to the society turadure thogu uthe hari atia muthenya wake njirite no wiki ithatu njokerie kiria otiga nanie we andu otiga nanie kwenda ngoma kundu guku muthenya wake njirie wiki ithatu ndio ndirabangeire mbia icio mukurora ngorora tena na kurihia andu ngicoroka no horo ucio gutwarira nyukwa ni nguciuria ruhi makia ngie magathirete ni gukweheria riu inheritance akume igai ugithoma ukingatwo kia mbugire ndakuoira ngigutwara Kirinyaga ndakokete na mukondo biu kagwa ruwiri bakoma thibitari thiku cigana nitware hire igana ria bepte igana ria kuri rira gutuonera rina ruo cito itiri kwenda bebe tehera tathonga na kou irio nyua ni utaraga andu gicoroka ucokerio mbeca toka hapa no muthe mukombera mbeca not that you are actually facilitating the DDF
The Domestic Development Fund. Yana nä arigagia gå kwä ra å indo ici ndäretha nä ndärethera the ti inyuä niä rä ingä thiä hiritori na ndä kuo gä ti nyuä ndärethera mä gå nda no ndä ragå ra ngathi nayo igå rå kana å kä enyå ra må gå nda kä enda wendie wä cokä rigana rä aku thaa må gwanja na